kufariji. Mungu tu anayeweza kuturehemu. Hata waliolala tutaonana tena, tutaonana tena, tutaonana tena. Nashukuru kwa wimbo. Bono, tungependa kuswitch gears na ningependa wale ambao wanaongea tuje pamoja kwa mkutano. Family motegerere? Family motegerere? Mangana yeri. Bono tiga ntebe nga tuli na baraibaita. Mheshimiwa Onuko yuko na sisi hapa na timu yake. Na pengine kuna wengine sijaona, lakini mheshimiwa nimemuona na anaomba nafasi ya kuenda kidogo kwa sababu kuna matanga nyingine mpande huu na kwingineko. Alafu wakishamaliza namna hii tungependa kuswitch gears again tuende kwa timu ya golf, na tunaomba ya kwamba wakuje kwa mpangilio kwa dakika chache ili tuendelee na mkutano kawaida. Kwa hivyo ningependa kupatia mheshimiwa nafasi hii aongee dakika chache akienda kwingine. Asante sana German kwa kunipatia nafasi hii. Kwanza kabisa na wasalimu moda mchambo biamule mbwate programu ga ya mase kuambuka unyoke. Pole sana se family. Oyono mwana mmoke sana, mtoto mdogo, 2001 and this is 2022. I'm sure kila mmoja wenu na vile mmekucha ni kwa vile mko na huruma mingi kwa familia. Na naweza kurudisha pia asante kwa Gulf Group. Gulf Group, hii nyimbo mmeimba ni nyimbo mzuri sana ya kupatia wenyewe wasasi moyo, wasikufe moyo. Mwisho kifo iko, tujitayarishe so that ukienda uende ukiwa upande mzuri. Na upande mzuri ni mgani? Moko ngirane lirende. Upande mzuri ni gani? Ya Mungu. Tingo tuara mange amatanga ara mange kamuranje. Unabona ndo sireti cadet mwana wo Thomas Angasa mugisange one ndo sireti omongi na Sabina alirio ncheku na ende ntu ayeni nyabuto moisonde wana gakia matanga ara mange. Na sangine ekara tutarigo ikama matanga toko machwa magena sana. Lakini wacha niseme hivi, kama viongozi na wale wote wanatafuta viti, tafadhali tutafute na mkono hii na roho safi na pole pole bila kutusi yeyote. Na wapigaji kura ni nani? Ni nyinyi. Sisi ni wachache, hatuwezi kujipigia ndio tupite. Nyinyi ndio mtatupigia tupite, tuwafanyie kazi. Esa yamake narenge na aspiring senator na ere tigaru pole kiagra tuachamo nechindu kuchiane from the county government. 1 minute please. Ndoda tiko salie program. God is good. Bwana Yesu asifiwe. Familia yo mwana osirire oromoke miaka 21 na nche uno monto na tebire pole sana na endene keboke keroro, lakini remereria and above all tutangani Nyasaye na ende tusabe Nyasaye to boremu mbarenga bare go sabire family ka kinyasanye oboremu
mbia mono nje ngoro kwa Vincent gekone seito nyari bari masaba na nje na achira na rure pole jebuna mwaigu umheshimiwa onuko ateba ando ka senator thari imba akire ni naboretie bo senator abantu nende bakaranga akaeri aka tigatendera kukaroka senator toje tokabekere gosi bono rende ngaki yeikire moko mbekera na gochia baochi ba minto na ende gento maete mondo tayo okoborio bo senator bunanche imanyete baochi ngimma korui chuni nyambunua kera ase nyabongo kera ase akigo bono timanyeti bono ko manyete na ende buna nachira ario kananda banta bange mba maete akaeri akabuna karega na kerire ma igo nko batebia motigare buya family tigare buya na ende nonde ndorio karioka mbia mono inu oyo iga goro Daniel yogeto tigamba introduce ya kore county government no mu accountant oyo iga goro Nicodemus Momanyi nendu yane no akora Kisii county government assembly procurement officer esa yamake na rule rongori jiri bubere naba murabaliye rubwa yamo kamuranje tutuara murembe family pole sana mbia mono omweshimiwa ken orure elibwa bamura moche muyelibwe no korwa orurega chiribubere ase saniga chibese chonse no chire kashiga talipe mpesa chire kashiga gona omogo chioya bia mono mweshimiwa ogende bia wabande pole bono buna tuateba engoto ekero golf team eranga ekero golf team era engoto nchuga ekere konya gochaiga engoto ya chira golf team leaders balia twai wanana inchugocha ebange igagocha oyesiro gokora Onye lyo kabegenete, naito nete genire.
chikobao barendi babo bakobao ubo wenya tibokobao mario gabo takayo marwaire takobao eme chando tekayo marwaire takobao eme chando tekayo chikedu chikobao barendi babo bakobao obo wenya tibokobao mario gabo takayo marwaire takobao eme chando tekayo marwaire takobao eme chando tekayo mintontomorore sokorone tomorore tato mintontomorore mamo mintontomorore bana mintontomorore bairi baitontomorore pasani baitontomorore abegeni tobarore onyerio kabegenete naitonye twegenire Yesu mwana nyasaye tomorore nerumobaso msanere tomorore elianere tomorore enokunere tomorore ababu ibonsi tobarore baria bonsi begenete tobarore tobarore chikobao ubo borakati bokobao ubo takati bokayo ebibe byonsi bikobao ama kweri na sekererwe ama rigata kobaroro ama kweri na sekererwe ama rigata kobaroro chitakana chikobao ubo borakati bokobao ubo takati bokayo ebibe byonsi bikobao ama kweri na sekererwe ama rigata kobaruro ama kweri na sekererwe ama rigata kobaruro mintontomorore sokorone tomorore tato mintontomorore mamo mintontomorore bana mintontomorore bairi baitontomorore pasani baitontomorore abegeni tobarore onyerio kabegenete naitone twegenire Yesu mwana nyasaye tomorore nerumobaso msanere tomorore elianere tomorore enokunere tomorore ababu ibonsi tobarore baria bonsi begenete tobarore tobarore
Nyasaye tomorore umubaso Nsanere tomorore Elianere tomorore Enokunere tomorore Ababu ibonsi tobarore Baria bonsi begenete Tobarore Thank you so much. Wakili chingu chingia silbe Yesu Kristo. Asante sana. Haya, ile timu tungependa kukonfirmia mkutano kuhusu ile pesa ambayo ilisungumzwa. Ile kundi ya Riobonyo, baada ya hawa mtakuja, lakini ni picha tu. Sawa. Konfirmia mkutano kuhusu ile pesa. Kwa na ngonyuo kikwa na ngori ngane liliwekane ndibase kwa bobo ruwaire. Abantu banyasaye myensi mwacha cyate buciye ngombe ndugu yana yatumire tukibese cinjiro musikwira wrong message kibese cinjiro iyo oyo ni semasi okwanire amangana yo naende mubase ko yaira njire ndi ngao motore mereri yake gusena mugo chaiga